Nije istina. Kako se sve to stigne? Mislim da nemaš sve dobre informacije. Ja mislim da imam. Mislim da su svi ovdje... Sve su glumci. Svi su Ne, glumci. dobro, ali jednog sam posebno gledala u nekoliko epizoda, jedan glavni od glumaca. Koga si to gledala? Koga sam gledala? Reci mi. Ja ću se maknuti ja. Ne snimaj mene. Pazi, vidio sam da to John Bon Jovi radi Britney Spears, pa rekao, ajde, idem ja probat, ali... Kakve su ocjene? Pa ove ženskice od Dobio je 60 Oscara. do 80 su to lepo prihvatile. Dobio je Oscara. Dobio je Čakavskog Oscara. Čakavsku malinu sam dobio. Zlatnu. Čakavsku majugu za izvedbu. Kiselu krušku za slatko izvedbu i osmijeh. Valterić. Sve se riva. Ne, kako se stigne? Molim te. Pa tako jednostavno stigne se uz dobru organizaciju, zašto ne bi stiglo? Recimo, koktel si koliko puta tjedno, sad za ozbilje jedno jedino pitanje, koliko puta tjedno ne imaju svirke nego imate probe? Nemamo probe. Ma nema me zezati. Iskreno, Jedine majke probe nam koje nisu imamo imali su probe. tonske probe prije Evo, nastupa. stvarno nemamo probe. I imamo osim toga, probe, recimo kad nam u šije hlače, onda je obično to nama usko jer se mi debljamo iz dana u dan i onda mi idemo na probe. Modni mišić kad nam sašije odjelo. Stvarno nemamo probe, imamo samo probe za robu. Imali smo probu neki dan prije gaže. gaže. Nišlo. Jer kad mi napravimo probu, onda ta proba podura, a onda obično na tom mjestu više ne moramo probu. Ja vidiš. Iscrpili smo sva moguća mjesta kada smo probavali, tako da probavali smo snimiti spot pa si vidjela će je prišlo. Dobro, sad za spot, ajmo se vratiti. Probali smo glumit. Pa si vidjela kako je. Gdje je rađen spot i ko je radio spot? Gonzo. Nećemo reći, samo ćemo ga pogledati, samo ćemo ga pokazati. Dobro, gdje je sniman spot? Spot je sniman na jednom elitnom predgrađu Opatije, u Ružiće se zove. Ružići da, u jednoj privatnoj vili. Pansion, privatna vila sa 7 zvjezdica, sve ti je na ono, klap, sve se pali, da, sve je elektronika. Čudo. I to smo se, bukirali smo se 2005. Jer smo pretpostavili da ćemo 2008. snimati taj spot, ne, da će biti 6 članova i sve. I tako da smo uspjeli to posnimiti sve tamo. Imali smo jedan termin od uru vremena, to smo na brzinu. Evo ga, ispalo je super. Ispalo je super. Imali smo vizažisti. Malina je izbjegla u 2009. nominirala. Imali smo vizažiste, smo imali koreografe, kostimografe, sve smo imali na ten spot. Nakon smo snimili spot, taj prostor su srušili. Od kontaminacije. Da ste demolirali. Postoje muzej. Jednostavno, zbog prevelike količine gluposti prisutne u tom prostoru morali su ga porušiti. Ja ne znam samo zašto mi domaći ne povedamo, da nas cijeli dan, naš ono jer smo ozbiljni. Očito smo previše počeli štokavicu priča. Dragi moji, 9 je sati. Tako je. 060 ne, 507090. Dijelimo večeras CD i DVD naših koktelsa. Dakle, 060 507090. Ruf mi an, ja, schnell, ich komme, špricen. Kad bude neko, nama će već ovdje reći. Ruf mi an. Voditeljica iz sporta uključila se u zabavni program, žao nam je što to tako izgleda, ali morat ćete potrpiti sve da dobijete CD. Sve da se tako je. Dakle, dijelimo večeras koliko? 1, 2, 3, 4, a? 4. Za ekipu, a ostali kupite, nema tu. I vidim ovdje, dok se ne javi niko, vidim ovdje, vi imate i svoj kalendar. Idealan za vašu kuhinju, kao i za automehaničarsku radionicu. Čak i u nekim spajzama je visio. Dakle, tu je, recimo, glavni dio kalendara je rupa za čaval. To je ono što nema većina kalendara, a ostalo je sve isto brojevi, znači to da znate ki dan je kade. Rupa za čaval je dodatna oprema. Blagdani su crvenom bojom. Šta jesu? Šta jeste se i potvrdili? Ovo crno, radni dan. Svaka čast. Dakle, godine sa slikama. Imat ćemo mis sjećanj. Ja sam već zauzeo listopad. Pardon, mister veljača. To bi značilo da će vas narasti na 12. Ne, 16 je, svaki ima 2. Svaki 2. Za meni je na 7. Tu smo, 6, 7. Dakle, 060507090, imamo već nekoga. Halo? Ruf mi an. Halo? Dobro večer, ko je s nama i otkud zovete? Halo? Dobro večer. Ko je s nama i otkud zovete? Halo? Evija je iz Pule. Evija iz gornjeg studija.
Ne. Evo, jako puno ljudi zove, pa pretpostavljam da će linije pasti. Imate kakvo pitanje za koktel se? Malo su ozbiljni večeras. Pala linija. Ja bih pitala ovoga prošle, desno. Desno. Ima sa čija te brgeše? Čije su to bragejše? Kaj brgeše? Čo, ovega tamo? Rasparane brgeše? Halo? Ove. Da. Gledajte, to je modni mišić. Pogledajte malo, pogledajte. Evo, to je modni mišić konstruiral, a inspiriralo ga je, te brageše su od Giovannija Ponterosa. Od Giovannija Ponterosa, to je jedan naš kreator. Ali da ne reklamiramo šinjora pokle emisije se, a vidite ćemo vam sve objasniti. Dosta su skupe. 300 eura. Šali se on. Pokojni je bil velič. Malo manji čovjek. Draga moja iz Pule, Pa su mi pukle na kolene. Joj, ne mogu doći do riječi. Ne mogu do zraka. Pokojni je bil roke. Ne, tišina. Malo... Ja ću do kraja emisije, ovako ćete mi vidjeti. I kad sam čepnul, su pukle na kolene. Ostavite svoje podatke u režiji i stiže ovaj CD, DVD, plavo-crveni, zajedno s jednim kalendarom. Plavo-crveno. Adresu. Nagrada za torturu koju ste doživjeli na etere. Oprosti, zaboravio sam ti dat. Ovo je zvijezda koja čeka da se stavi na kapu pionira kad uđemo u Europsku uniju. Kao prelaznu zvijezdu ti je predajem da nam je čuvaš. Štafetu. Pazi, tu je eliksir života. To je takozvana Kosova medica, najbolja medica u našem kraju. Napunjen. I ti sad to moraš čuvat kao oči na glavi. Ne smijem popiti. Ne. Tu zvezdu moraš čuvat, to ti od našega izdavača. A ako je misliš popiti, onda ćeš popiti s nami. Nego šta? Predat ćeš na neka drugi album, ne znamo misliš popiti, moraš na X. Ne, nema šanse. Nema šanse. Halo, imamo još nekoga. Halo, hvala puno. Dobro večer, ko je s nama i otkud zovete? Opet, telefoni su prebukirani, nemojte toliko zvat, mi imamo loše linije. Koje je vaše modno pitanje, gospodine? Dobrodošli. Recite. Dobrodošli u Otvoreno. Stil. Čovjek se trudi. Joj, padaju veze, ovo je bit će telefona ko u priči. Da, recite otkud zovete, za početak. A tu jedan na stupu spaja. Evo, recimo da padaju linije. Zove Zrovinja. Padaju linije, ne. Sama je gospodin iz Rovinja. Mislim da je iz Buzeta. Iz Buzeta? Danielio. Otkud zovete? Ajmo iz početka probati. Ako ne dajte, nemojte toliko na telefone, mi ne možemo toliko daj čovjeku do riječi. Pa ne mogu. Koliko laješ, brate Milo. Ko da smo ti mi u emisiji. Ko da smo ti u emisiji. Jel vas još imamo na vezi? Halo? Ja razumijem ovaj jezik. Imate kakvo pitanje za goste? Zovem vas iz Buzeta. Slušam koktel već dugi niz godina i htio bih... Stvarno su super! I htio bih... Dragi moji, tišina. Odlični. Dragi moji, nemojte tako... Nemojte tako previše zvati, molim vas, jer evo... Jedan po jedan. Jedan po jedan. Kao što je Dijana objasnila, nemojte tako previše zvati. Znači, zovite onako... Umjereno. Znači, brojeve tipkajte pomalo, umjereno, ne tako, brzo je. Ruf mi Jan. Znaš u čemu je stvar? Naša linija, to su meni objasnili, primi, ne znam, 1000, 2000, 3000 telefona u jednu minutu. Ovo je previše. Sve preko toga. Hoćeš ti reda nas sliša 3000 ljudi. Ovu emisiju gleda. A pardon, ja se ispričavam. Ovu emisiju vidiš, ovu moju je gledalo 10 i to doma kad su ih skupa. I neka linije nisu pale. Nije bilo šanse. Jel imamo telefone, dragi moji? Meni su samo jednu liniju. Okej, popravljamo telefone. Dobro, dok mi popravljamo telefone, vjerojatno je neko došao popraviti. Poštar Mile, vraćam se odmah. Da, evo, ode on odmah, dobro. Hvala Bogu, sad ćemo i mi prido besede. Pa konačno. Konačno, malo sad smo mi isto na redu. Ej, Teo isto. Sad će nam Teo nešto povedati. Koliko godišnje svirki odradite? 365. Ne, jedno 3-4. Dobro. Evo sad je malo ozbiljnosti. Ja? Preko, izaberi jedan broj. 100 svirki. Znači u prosjeku svaka 3 dana sviramo. 2,5 dana. Je to izdrživo? Ne. Dobar trening. A nije, nekad zna biti naporno. Ja se ispričavam, znam tamo. Zna biti naporno. Neka ljudi znaju reći, joj, vi muzičari, vaj je lako. Evo zapravo, samo vi nastavite. Dragi gledalci. Dragi moji, ovo je žešća improvizacija. Gospoda iz HPT-a sad će nam popraviti. Probajte sad. Halo, evo, čujemo se. Dobar dan, gospodine.